Inshuti bakunzi mukurikiye Fauli TV twenge turasuje umwanya w'amakuru agezweho n'amakuru mwateguriwe kandi ngiye kugezweho nanjye Gentil Nshimiyimana. Amakuru acikatura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe M23 yigaruriye umujyi muto wa Matembe wo muri territoire ya Lubero nyuma y'imirwano ikomeye yawusakiranyije n'ibiro y'ingabo za leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano isize aka gace gafashwe yabaye ku cyumweru tariki 15 Ukuboza. Amakuru avuga ko M23 yatebeye indiro by'ingabo za FARDC ikoresheje intwaro ziremereye n'imodoka z'intambara. Matembe yafashwe na M23 na gace gaherereye mu muhanda wa RN2 uhuza umujyi wa Goma n'ibindi bice bitandukanye by'intara za Kivu na Ituri. Agace gafatwa nk'ibindi bikomeye b'ingabo za FARDC zifashaga zigemura intwaro ku mirongo itandukanye yo gukumira M23 kuba yajya mu mijyi itandukanye irimo Lubero na Butembo. Kuri ubu hari amahirwe menshi y'uko ifatwa ry'aka gace rishobora gutuma M23 ifata iriya mijyi yose. Tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, leta ya Kongo yemeje ko abasirikare bayo nyuma yo kubatsinzwe n'ingabo za M23 biraye mu by'abaturage bakabasahura. Minisitiri ushinzwe iterambere ry'icyaro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo yemeje ko abasirikare b'iki gihugu basabiye abaturage ubwo batsindirwa n'umutwe witwaje intwaro ya M23 mu rugamba rwabereye mu gace ka Mambasa muri territoire ya Lubero. Turi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, General Muhoozi yatangaje ko agiye kugaba ibitero ku ngabo z'abacancuro bari muri iki gihugu. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko bwira ko mu kwezi gutaha kwa Mutarama ingabo ayoboye zizatangira kugaba ibitero ku bacancuro bazungu bari mu duce two mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ibyo bitangaje amije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. General Muhoozi yatanze gasopo ku bacancuro bakora mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko guhera tariki ya 2 Mutarama 2025 azatangiye kubagabaho ibitero kandi bikomeye cyane. Nubwo General Muhoozi yatangaje ibi, ubutegetsi bwa Kinshasa ntiburagira icyo bubitangazaho. Amakuru acikatse kumeze mu ntambara y'Ukrain n'Uburusiya, igisirikare cy'Ukrain kigamba kwica abasirikare 30 bakora y'amajyaruguru mu mirwano ikomeje kuba hagati y'Uburusiya ndetse na Ukrain. Inshuti bakunzi ba Fauli TV turabashimiye kuko kudukurikira, mukomeze mukore subscribe, mani barinde.